Reverend Masiko Geoffrey akozere imigenzo y'ekanisa mu butongore kandi bireremo kutera engoma no kwigurira abakrista y'ekanisa. Nabwanyuma Venerable Reverend Turiyasingura Steven kandi urusaba Deacon wa Rutoma Achidikonare ati Reverend Masiko hantebe kandi omukuburira kwe yashaba Abeebembezi b'abantu okuriisa gy'abantu ba Mukama. Bwenu ninkushitanusa omuntebeegi ey'obukuru bw'oburiisa obu ndogumuyebembeye ombikorwa n'ombigamba nangwa n'omitwarize Mukama tugire embabazi tureke kutegekesa ikama abategekisi ikama amakanisa g'abantu abiri. Nishabira abakristayo nishabira abahereza ba Ruhanga umuringo gutari gumwe kumarira kubahereza kandi kabahereza mu mazima. Abakristayo basimire Ruhanga ahabwe byabarabizemo. Kimaranga buturuzi yanungi sima abantu kwijamu bingi then tubiteke omunkora turengu twabasa kugira amakanisa gari kubasa kweyemereza. Baina kusima Dikoni wa Rutoma wakuru mukoro gwitu kandi watugambira kigambo kino kimunonga. Umuganda Bishop w'ubureberezi bwa East Rwenzori aberekera ubutamarwa habo umuringo gw'abazire bagumiza mu kwatija g'enshonga z'eminyeto okukira munonga abana babojo kandi nagira ngo ihanga ryorekerera kabika hango haba hatabire humpinduka. Ebi nebindi bigambiro mu district ya Kitagwenda obabire nabugana aho abikereza haburiisa obwa St Emmanuel Church of Uganda. Abojo cyatandika kuba ki ekizibu baryo mu cyanyezi baryo muri zazara baryo muri zazindi manyango no kugira ki imipira kwechara betting aba bantu mwena twese umuntu gukora n'amani kurebeka ngo amakage kugaba gatungu ayituri hati turiyo mu muntu yo gutungura amakage. Ebigambo biti bitanireho n'ibya mukuru w'abakristayo kandi ubwo bwa hati nagira ngo abojo tubacine hibari ikintu cyo kutamaka hakangara tete. And the Bible says ngo mushija ngo mutogwe ato mutogwe atandika kunaga mutendeke bije twatandika kunaga. And what type of families shall we have, my Lord Bishop? cyahugura abashwerine kugira ngo bagire ogumisereza bombeke ekanonzi omusiza abe no mukazi womwe kandi no mukazi abe no musiza homwe twegarre busya kandi amakagi tugagenda mu misho n'abana bitu tubase kubashomesa bakuru mu dini. Abaronde bari kuhika 50 nubo batibwe emikono. Gashakwa Anthony Twine na Evans Taremwa.